Lapulo EPFL sialong kopi bosi nili juri buma mate api bidikan kokma lake isi blackmailing party bina mana slow poison Nang itu dibikin pame anggun pame ita. Yasiri itu kira kita langsung SLC alam film ini nanti alam di cloud alam si thampo bujitin pame lona. Kasihna cuma ada anggun pame ikan cumi dulu. lasi rada phang ka chung thui rada phang ka chung baya party punilita phang chini ne ningkan hini bakulang itu nilita chini ne ahok bopon putin ko ache solo amri ben chenglok chin thong ben chenglok dorama ben chenglok sojeng homosi ben chenglok che solo hada itu protes lo nangko protes nangke japa bangku itu LF presiden lo Bikromanse alangke itu black bela mulai take rada pada song thui rada pada bitung simunit amunit punya nasi ke sini kopi bolo punte alang rada homjai lo ngapko CM sarapan untuk sorsa po tim kerja lo dengan sorsa po kali ini kadang-kadang kasih songolong dengpo nilai tu apa bangke rong nilai tu bukan itu ki siapa district committee lo sedorang peto sita me rong rat atau penerbang atukang hoy nilai tak hok di nukok lo kasih songolong polis tu mana yang keso jail ke jangka nona kes bini dan nilai kes tarik tu sita me nak joining program berkau join ni nilai aku kan nanti call si ada tu nilai fan jatuh nasi kacopai puji ceng si nomor si kena hello APHLC regional political party lake pinyar ni registration ka kuri dekte dalo bangso registration ka kuri ja bang par PS pen hodilum hawren homosti sialam par PS pen si suri sisi pele dalo kedak nitum PS ko rehni ko pure suri ko rehni nitum district committee pen lakh thom LSC pure long photo pen lakh thom pen lakh re khole alo bitung homosi soton ke hana ka PS ke flikere ka thom alo tiara ka suri flikere thom le alo tason thakka si lakhe ko thom ke patanga registration bole rang ajoine ra ka papang hu Pini yang kita, boleh ni mana kopi pulau boleh ni ke, boleh ni boleh ram sih mang boleh tu, ada mas sembul boleh siapa tu itu, non ke siapa tu itu boleh tu, mantu ni ke tos, mantu ni ke kisi, non MLA boleh tu, piar jatuh orang yang ini, non ke PSL si pulau te kisi bukan tu tidak ning dulu, wah bisa ni, non MLA yang kena orang family bos sembul, orang langsung ke mang boleh tu, jual langsung blackmailing tu. Lasi APHLC के लेके blackmailing party नीली के district committee abang pulo itu central pen district meeting dora pet cikoi dekte tak itu district committee long ta LSC mai tu amai phu Bikromanse alang le pele ka group itu ma GS Jonesoro Pardo alang le pele ka group ceton te pun pulo isia haro apu mitu bi sia busiat do pun lake aplakang selo non central of purata jai ka group le pele angtong intia group le pele shersing be group le pele rajan tim group le pele group ke khatam pun ne pusi kahela lage rada phanda song pitap chot apar kilomati lasi kadunga le pinin tu kedamta meeting ke tun pasar jing ropet akor chi ingil tum ana phada milinani tum hang nang juru pilo mone pangge rang hilo mangge meeting ke tun sa paisa jirum yo phalo kali mati jirum yo phalo kai mani pharu si jomo chogam pharu pho hadi pu pete ko ta meeting ko ta me thanga kia dalo pele chupi me thanga ki me chupi dam si party me jeni bon tu itu jirum jerek kan sita tun lo mone pangge yo phalo itu local MC mane PM lo itu tim karbe ulang nalo lagi japon itu masih yang saya doktor dulu nama hanglo alang itu masih dosi boy pen ini ada mai meeting pun akhir jo yang kasih dulu kijun dah kijun yang sedang longpot masih bangso
unfortunately itu ke panggilan kita pakai lem dalam pakai itu bersih kado kita nanti kelo. Tapi APSLC son hot in three conditions men son hot condition men TV ini bir kok yang ring dok pada isi kacau kagak pintu alang itu isi bangkela pulau non incasi penapi non incasi na jadi penapi lote assembly election lo po bangso assembly election lo long po election lo long po alang tum hai he pulau tak kami alang tum aning ci hoy po aning ci du po APSLC long po ram lihat pulau te non ke do po akorte APSLC long kita pun macam dah ni cuai pawang tu, kita kon ke APSLC lo. Lapan kita dah MP election usame 1,87,019 votes is West Karbengam di Mausau longat vote par long. Latu apa kita kita ni lah apa kita lah kasih dah playing apa playing lah. Alah